Mbukeli kwikhoto lenkulu namhlanje ekseni kusesithwehlala kolethida Daily Bread idala mqotsho kaNkulunkulu ngiprophet ihlola amadimoni ugazapha itule mbekelo lakho khona emakhumbi uyathandazela ke akhansele akhiphe amadimoni adilive abantu njalo ngalesithathu nangemgibelo isikhathi ngo11 ekseni ngicela ngiphathe umnikelo ka150 emalangeni kanti kuphi uNkulunkulu ngalesonto uba khona futhi ke enkonzweni inkonzo iqala nga10:30 ekseni lapha imbekelo lakho khona emakhumbi bese kusile namhlanje ngicela sivuse babukele emakhaya sibaphe nasi singwa semihla ngemihla mbukele ekhaya egameni lika Jesu Kristu siyavusela egameni lika Jesu siyavusela ngumprofeti wakho ngumprofeti your favorite prophet ngumprofeti kule madimoni egameni lika Jesu lapha imbekelo spiritual life edit prophetic Jesu siyabonga my brother what an opportunity lokufika ukuthi singahlephula ekuseni live la uNkulunkulu kanye nembukeli lapha ekhaya lapho khona ke mbukele ekhaya siyacela ukuthi wena lokulungile nawe lapha ekhaya kukhomba iappreciation yakho emsebenzini uNkulunkulu lasibusenga ukuthi siwente egameni lika Jesu Kristu emapage nje ethu onke uyangena uyafollowisha like uyakhomenta uyashare egameni lika Jesu Kristu thina kuyosikhomba lithando lwakho lonalo ngathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngoloi asingene namhla ekuseni ngelive la uNkulunkulu sibuke moloi egameni lika Jesu emagama lathi what looks impossible it is possible with God egameni lika Jesu because there are some certain situation la khona ungumuntu lapha ekhambuke uvungathi lesimo lesi sengidawufana uvungathi lesimo lesi ngeke sendeka shintshe empilweni yami egameni lika Jesu lesimo sibonakala ngathi impossible ke nemagama lathi ngaNkulunkulu singenteka egameni lika Jesu noma ngaNkulunkulu singashintsha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sifundzele ebhuti omkhulu incwadi yaLuka number 18 verse number 27 egameni lika Jesu incwadi uLuka 18 verse 27 ifuza kanjena thank you Jesus Jesu waphendula wathi lokungeke kwenteke kubantu kuNkulunkulu kuyendeka moloi indzaba ithi impilo saphila impilo isilethela tonke timo letifuna ngiyo empilweni tethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha yenzeka impilo moloi ikushaye ngama financial struggles ufungathi imali ayisonzeli kuwe ufungathi imali ayiboni ukuthi ibhekapha yenzeka moloi impilo ishaye ngama family battles temten kulomdeni akuyiwana kulomdeni kuyaqanjwana moloi kulomdeni akubukwana kulomdeni kuyaloywana moloi egameni lika Jesu kulomdeni lokuyahlatshwana kwebhana kuyabangwa umhlaba egameni lika Jesu awusathi awushonaphi ngoba lomdeni lo uvungathi awusafisi kuphila nawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kuyeshela impilo moloi ikumukule ngeminyango levalekile close the doors ubathe usitha la kungakhanyile ubathe uvula ngala kungavuleki ubathe uvula ngapha kungavuleki futhi nje into selungako empilweni yakho emshado kude emsebenzi kude nemali kude nenqola phambili kude abantu abakuthandzako bakuzonda ngapha nangapha yonke iminyango iyavaleka egameni lika Jesu kepha nemagama lathi what looks impossible it is possible with God namlo bonakala kongathi ngeke kwendeke kepha uNkulunkulu kungenteka sisimo lovungathi kwendeka sishintshe kepha ngaNkulunkulu singashintsha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nisingosi yami the God that we serve the God that we worship he specializes in the impossibilities he specializes in the impossibilities nako mehlole abantu lombonakala ungathi ngeke kwenteke kepha simakathe unake kona mphambano simakathe ufuna kona mphambano simakathe in a business of changing the impossible to be possible egameni lika Jesu Kristu angutshela nithi what men cannot do but God can egameni lika Jesu what looks like the end angutshela magama ngithi God turns it into the beginning nalobonakala ngathi sekusegineni simakathe angakwenta ufanele isiqalo empilweni yakho egameni lika Jesu Kristu angisho magama mbukeli egameni lika Jesu Kristu my God atumbhali wa Genesis number 18 verse 14 athi is there anything that is too difficult for God egameni lika Jesu Kristu embukele khaya tshele magama liBhayibheli lisitshela kanye langa ngenzaba yaSara leBhayibheli lithi Sara besamzala angabatholi bantwana egameni lika Jesu Kristu leBhayibheli lithi bekathandaza emalanga akhe onke athi uNkulunkulu mnikethe umntwana kanye langa leBhayibheli lithi wadibana nengilosi isemagama ithi
ngeminyaka lotawu ngalesikhathi lesi wena utawukhulelwa udale umntwana nebhayibheli lithi Sara akazange abhiliva emagama nashiwo mnengelosi nebhayibheli lithi wabonakala Sara wangathi uyabibitheka unikile inhloko abengabhilivi wayinzaba abesamdala kakhulu ukuthi angadala umntwana angikukhumbule amagama ngithi mawukaba ngakhona yini lokungamehlula ngolomuntu egameni likaJesu Kristu asengikhulume lesimo sakho nomedaba sakugule kanganani nawo dokotela sebakukhiphile esibhedlela bathi hamba ugulela ekhaya hamba ufele ekhaya ngabe icancer ngabe isugar diabetes ngabe bulephelo ngabe luphi ihlobo lesifo lesingelapheki nje amagama ngithi kude lokwehlula ngolonkulu egameni likaJesu Kristu ngithi kude lokwehlula ngolonkulu noma ngabe sowuqini nomsebenzi ufuna solo ungawutholi kepha ngithi sowufungathi wena vele kaze ufe uliphuyile utaze ufe ukupheka kude lokumehlula ngolonkulu egameni likaJesu ngabe nekhalenda bathi soyikenzile sokwenzi egameni likaJesu nawe ufungathi nje vele kwenza asasiyo into yakho nginemagama nathi mina kude lokwehlula ngolonkulu nakulokenteka kubantu kepha ngolonkulu kungeteka simakaza ngashintsha story sakho nawe angayishintsha indzaba yakho methembe ukuhlale kuye uqhubeke uthandaza uqhubeke umethembe egameni likaJesu ngoba sila ukhona khona ekhaya ungaphakama ekumatini ngolonkulu uthole amandla lamasha siphakame egameni likaJesu asithandaze nangumukeli ngolonkulu siyamkhulekela emandla aphelile tinsizi tinkinga tikhona ngapha nangapha kepha namuhla usitshele amagama lathi sina kulungeleke kubantu kepha kuye kuyendeka siyabonga nkulunkulu lokusethembisa amagama lamnanzila kangaka siphakamisele mbukeli lapha ekhaya weleleke bonke lekuduyisa wena kolgama kuthi kube manje naphakathe amen lokungenteki kubantu uNkulunkulu kuyendeka siyabonga kakhulu prophet of God so ukhulumile uNkulunkulu through ngelivi ukuthi lokungenteki kubantu uNkulunkulu kuyendeka kanti ke nje sizathi nazi sithi ukhona umprofeti kaNkulunkulu lofuna ukuthi ubone umprofeti ku one on one akwathi kusiya ku prophet enhlele phasi akukhansela akuprofeti akutshela batakho mathethe akubeke isandla akudeliver khiphe amadimoni nemoya emibi empilweni yakho kube lokhu njalo ke ngalesithathu nangemgqibelo sikhathi ngo11 ekuseni ngicela ngiphathele ukunikela nganga 150 emalangeni nje ayitulu nguwe lo wathi simo sakho lesisinza kangakanani kaze akhona ke ama prophetic tools the water of life and the anointing oil phephethe ngiyacela valise la umbukeli ekhaya kwami kwelula mbukeli ekhaya egameni likaJesu ukuthi nje ngithi ngibonga kakhulu ukuhlalisana kunye nathi eluhlelweni lolukhulu kangaka sesikhona the daily bread ngithemba ukuthi le live selifunzile nawe lekubusisile la ishintsha impilo yakho laphakamisa kamoya kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angakuqinisa ukuthi nje kwembukele ekhaya indlela yakho ekubuyisela luthando nekubonga nakithi egameni likaJesu Kristu ukuthi nje naphela ufuna uyishe ama pages ethu egameni lenkosi ubuye ulike ucomment ushare egameni likaJesu kwangathi uNkulunkulu lapha ekhaya angakubusa kakhulu umprofeti wakho ke your favorite prophet your chosen one of the time egameni likaJesu ukuthanda sakufa kwangathi uNkulunkulu ekhaya angakubusisa egameni likaJesu Kristu bye bye